Hello guys. So today guys, pakita ko naman guys how to paano ni guys pataason ang number ngani para sa inyo no, KPM kills per minute. So does this help anything guys? So when it comes to paano mo hampang balang hampang, will it make you better at the game or anything? Yes guys. So KPM stands for kills per minute. It for me guys determines kung ano ka consistent sa imo aim. So yes, kung sa in-game yun man maka-flick ka, like mayara ka big games nga do ka godly gid simo, pero mayara man times nga do hindi mo maigo target mo. So this training area aims guys nga to make you more consistent sa imo na nga highlights. Okay, so first I'm gonna teach you the concept of it. So all you need to do is just stand on this and just pop off heads, so kill them. So the fastest way of course is to pop one head, diba? So gusto mo guys maging consistent, so how to make your KPM higher? Just kill as many bots as you can the fastest way as you can. So amo mo lang na guys, so how to make you kill faster sa imo nga no. So one way is to flick. Okay, flick it kag hambalo tabi guys, theoretically bitanan mo nga flex na igo mo si Classic, it will make your KPM higher guys, pero we all know nga that's quite impossible. So I'm gonna teach you guys one way for you to train your flex the proper way. Yes guys, ang training nga guys gahelp man aim nga i-properly fix ang imong nga flicking power. So one concept ay guys pare sa look ahead no, sa Rubik's Cube may look ahead. So look ahead is when ang ganit naman terus dito na itayara pa wisit. So look ahead is a concept. Okay, so look ahead guys is a concept nga kundi ang kailangan mo i-look ahead, literally look ahead ang next enemy mo. So keywords look ahead and next amo lang na guys. So let's say nga gina-emo bigas ang imo nga let's say gina-emo bi ang imo nga crosshair diri guys sa ulo nga ni. What look ahead means is you actually see those two enemies now. Okay, so i-process mo na dayon guys ang proper way nga i-kill mo. So for me the proper way is to kill this first, then amo ni. Okay, so di nga amo ni una kay syempre shortest distance, longest distance. Okay, so balon tabigan kill ko na ni pag pop ko boom, pero manakita ko nga isa pagit enemy, naturally unahon ko na siya nga kidaan natawang distance nila do layo compared sa makita ko na. So we'll try it. Look ahead guys. Okay, so guys, how to train with your look ahead? This is what I kill one chance skill. So one chance skill guys is when you literally put your crosshair sa next enemy, kag kung mag-miss ka, okay, you flick. Okay, hindi mo na kailangan guys, you actually don't care kung maigo mo gid man ang target or hindi. Okay, so don't hambalong tabi may isa ka target ba, isa ka target please, dayon hindi mo siya maigo. Okay, hindi mo siya maigo, don't spend time sa mo na ang target guys, you literally go lawa English ko, kadto ka sa next enemy, amo lang na ang meaning sa located. So we'll try it. Ara may nag-miss, don't care, look ahead. Okay, so gets mo guys ang concept. Look ahead. So akong guys, kaya ang dasig na ko mag-look ahead sa enemy, like gina-identify ko na kadasig na ko. It means I'll have a higher KPM. So kung sa first try mo guys, sa amo ni, ay guys, by the way, dapat 4 bots. 4 bots is the real KPM nga makuha mo. Ang 5 bots guys is just way too fast. Ang akong mga KPM sa 5 bots is like 110, 105. So more, it's not legit guys
4 bots is the legit way. So my fastest is here sa KPM yun is 102. Ang inyo na guys mga 67, 68 pa lang na. Even ganit mga 50. So how to properly train with this guys is what I call ano mo tawag mo ni check beat checking. So mo tawagan ko guys. Beat checking is when you actually perform this one with the beat. So kung gusto mo guys i-achieve ang 60 kpm, you need to count for 1 guys 1 2. So ang ano ganit ni man ang ano tawag mo ni man ang duration sa pag-count mo sa 1 to 2 amo na guys ang duration ang imo time para makakill sa next target. So let's try 60 kpm 60 kpm. We'll try our best to do it kay medyo dasig na ko. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kita mo guys, gets nyo? So hambalon tabi sa beat niya to, so 60 lang na siya guys. Kung i-half beat na to, so 0.5 seconds ang ato na kpm is yes 120. So mo lang na guys. So try beating it up anay. Okay, so this will make you slow, pero at least guys ginaano mo naman, gina make sure magid niya sa ulo ang igo sa kutra. Again 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, so you have time to actually look ahead sa next enemy mo. Okay, so ang dalang tabi guys, medyo beginner ka pa lang din. So all you need to do is just make sure ngara sa ulo. Okay, so 1 bayang malang tabi nag-miss ka, you adjust. Okay, dapat consistent ina siya dayon guys. So ako guys, to achieve higher kpm, I don't flick guys. I literally don't flick. So let's try it. Nga taas ng tagid. Puta! Naka 101 pa ko! Puta guys, so amo na guys na to dasig ko pa, yung kadaan dasig na ko ano guys, look ahead. So amo lang na tip ko yun. Kung gusto mo gid man magdasig guys, ang look ahead mo dapat magdasig galing mo KPM, dapat dasig ka mag look ahead, kag na make sure magid nga sa ulo. Okay? So kung tulog ko guys, ano man tuman duwa na ko to ga flick, mo man ang isang sekreto, hindi ka lang mag-flick. Ang ako tabla tulo sa inyo nga simultaneous headshot anto na frequency aiming, so amo na LHSFA. So on tabla gina simultaneous kana siya guys, boom boom boom. When kumara gaman errors like pag flick ko error adjust lang, error adjust, error adjust, error adjust, error adjust. So mo lang na. So one way pag na guys magpataas kpm is how fast you can adjust sa imo mga little errors. Boom 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 boom. So mo na guys. So mo na sa guys, simple. So another way guys para mapataas na kpm mo. Let's try ang digol gatong guys. So your fastest way para ang pinakataas na guys nga kpm ko is 75. So sobra ka na bo. Pero let's try ang atong nga 1 second beat ha. 1 Okay, so hindi ka so guys, ang legal, na prohibit ka magdasig ng flex. You literally can't do that. Okay, so one way to practice mo na guys, legal. So mo na. So good luck.